Za jeftinu i povoljnu kupovinu igrica preko interneta posjetite G2. Eđaste narode, dobrodošli u novu epizodu. U današnjem videu, ljudi moji, Danče je postao fudbaler. Šta se dereš, konju jedan? Gledaj ti ovog Međida, Ronaldo, što plačeš? Zaradio sam samo $10.000 u zadnje 2 minute. Tragedije, morat ćeš se objesti od muke. Ali da, ljudi moji, kao što možete vidite, Danče je postao fudbaler u GTA 5-ici, tako da obavezno palite like na ovaj video, ajmo pokušati 4000 lajkova. Jedan like, jedan burek da Ronaldo prestane da plače. Ali uglavnom, ljudi, kao što možete vidite, Ronaldo ima specijalne goste, a to su Messi i Mbappe. Gdje si, Messi, lupim te po kesi, šta ima? Ovaj ni ne priča dok ne dobije $1000. Ali uglavnom, ljudi, Los Santos danas igra finalnu utakmicu koja će se održati u Vice City-u i klub Los Santosa je kupio najbolje igrače kako bi osvojili ovo prvenstvo, a ukoliko osvojimo dobivamo $100 miliona. Ali uglavnom, ljudi, imamo let za 2 sata, tako da je vrijeme da obavimo trening. Ali uglavnom, ljudi, počeli smo vježbe. Gledaj, ovog Messija uspostavlja vezu sa svemirom. Andromeda, čujemo li se? Messi se drogira, ali uglavnom, Ronaldo, ajmo, 1-2, 1-2. 1-2 i gotovo. Ok, ljudi moji, Danči se na vježbu guzove razvalio, tako da vrijeme je da krenemo na put. Ljudi moji, došao je auto koji treba da nas pokupi, ide naš menadžer, ali nosi čekić. Ja već vidim da će biti neki masakar. Šefe, šta će vam čekić? Slušajte vi mene dobro, igramo sutra za 100 miliona. Nemojte da ste izgubili, sve ću vam kosti polomit. Nemojte, šefe, svegam, tek sam nove zube stavio, izgledao sam prije ko grof Drakula. Ljudi moji, bježi Danči na tu utakmicu, ovaj će nam sve kosti polomit. Al pazite vi Ronaldo na ovoj slici. Znači, nije Danči ružan, samo fale pare. Momci, sjedamo u vozilo i vrijeme je da idemo na aerodrom. Messi, bolje ti je da igraš dobro, da ne bi bilo Messi se vraća kući. Ok, ljudi moji, pristižemo na aerodrom, pogledajte, paparaci su odmah na ulazu i pogledajte koliko ljudi nas dočekuje. Sad ću ja tu da uletim malo u krivinu. Lakše, malo čupavi. Ok, ljudi moji, kao što možete vidite, evo nas na aerodromu u Los Santosu, gledaj rulje što se tamo okupla. Ali za 100 miliona ćemo i to istrpiti. Tako da, ljudi moji, kao što možete vidite, ovdje ima više aviona, pošto odavde poljeću sve ekipe. Ljudi moji, evo ga ponovo ovaj naš ludi menadžer. Biješ Danči u avion dok te nije čekićem spucao. Ali uglavnom, ljudi, pilot nam je otvorio vrata od aviona, tako da ulazimo polako. Ovdje vaš pilot Mile Obarač. Čast mi je voziti ovakve šutače lopte kao što ste vi. Vežte se, poljećemo. Jadna nam majka kad nam se pilot zove Obarač. Ok, ljudi moji, poletili smo i polako odlazimo na prvenstvo. Pola sata kasnije. Ok, ljudi moji, kao što možete vidite, počelo je ogromno nevrijeme, a sad je taman trebala večera da bude. Dragi putnici, uletili smo u turbulenciju, držite se, molim vas. Ljudi moji, gori nam motor. Ovdje vaš pilot, uzmite padobrane i iskačite blizu smo ostrva Ratata. Ovo je sabotaža aviona. Ok, ljudi moji, moramo da iskačemo odavde. Ok, ljudi moji, kao što možete vidite, završili smo negdje na pustom ostrvu. Pogledajte vi, ljudi moji, šta se ovdje desilo, a imamo toliko važnu utakmicu. Ok, dobro je, barem smo mi nekako živi. Ovdje imamo neke kutije, kao što možete vidite, ovo je puno oružja. Momci, ovako, moramo da se naoružamo, a naša protivnička ekipa u finalu nam je očigledno sabotirala avion, tako da piši propalo. Naoružao sam se, ali ne mogu i dalje da vjerujem da ćemo da izgubimo $100 miliona. Menadžeru, slušaj me dobro, nećemo da izgubimo nikakve pare, uspjećemo da stignemo, jer ja sam našao ovaj vatromet ovdje, opucat ćemo u nebo i morat će neko da nas vidi. Ok, ljudi moji, eno ga avion gore, avion je gore, moramo da ispalimo ovo čudo. Danči, pucaj, pucaj. Ok, ljudi moji, ja sam ispalio ovo, molim Boga da je ovo neko primijetio, kako reče ona budala da se ovo ostrvo zove. Nemam pojma, ali reku
Kako je ostrvo Ratata? Okej, ne znam zašto baš Ratata, ali moramo da idemo gore, da ispalimo odozgo još koji vatromet, možda će još neko da primijeti. Tako da, ajde za mnom. Tako da je vrijeme još jednom da ispalimo vatromet za svaki slučaj. Okej, ljudi moji, sad mi je jasno zašto se ovo ostrvo zove Ratata. Pogledajte vi koliko je njih tamo. Okej, Danči, u zaklon. I kao što možete vidite, upalio se tajmer dole, što znači da pomoć uskoro dolazi. Imamo 2 minute i moramo da preživimo ove budale. Tako da Danči će da uzme vatromet ovdje i raspalit će jedno među njih tamo, to je to. Danči je opalio, boli me briga. Okej, ljudi moji, ove budale smo pobili, što je donekle dobro. Tajmer i dalje odbrojava. Momci, pucajte, imamo još minut i 41 sekundu da preživimo. Gledajte ove budale, on se pope ovdje. Okej, moram malo da mu pomognem. Bukvalno će ovo da završi jako, jako loše. Okej, ovdje imamo još par budala. Danči, uzmi vatromet, raspali, ko je živ, živ je. Okej, ljudi moji, kao što možete vidite, meteori su počeli da padaju. Zamalo da me rokne ovo. Okej, ljudi, nisu samo meteori, nego imamo i zasjedu ovdje. I meteor nam je rokno menadžera. Okej, ljudi moji, Danči će da uzme vatromet i da opuca među njih. Raspali, Danči, to se traži. Porokali smo ih ko zečeve. Okej, ljudi, isteklo je vrijeme, pomoć bi već trebala da stigne. Okej, ljudi moji, kao što možete vidite, dolazi helikopter. To je to, ljudi moji, Danči trči prema tamo. Okej, ljudi moji, helikopter se spušta, kao što možete vidite. Tako da Danči polako ulazi i vrijeme je da bježimo odavde. Poljećemo polako, ali sigurno, i vrijeme je da osvojimo ovo finale. Pored nas se nalazi stadion gdje ćemo napokon da igramo to finale. Vrijeme je da sletimo i da se bacimo na igranje. Moramo da osvojimo ovaj turnir za menadžera kojeg smo izgubili. Okej, ljudi moji, kao što možete vidite, trenutno smo na penalima i Ronaldo puca odlučujući penal. Tako da, ljudi moji, na Dančiju je sve. Okej, ljudi moji, Danči šuta. Tako da Danči opajdar je, to se traži. Gol, ljudi moji, gol! Osvojili smo prvenstvo. To je to, ljudi moji, nakon svega smo osvojili prvenstvo. Pobjednik ovog prvenstva je ekipa Los Santosa. Nakon spektakularnog gola Cristiana Ronalda, nakon pada aviona i svih mogućih poteškoća, prvenstvo je njihovo. Ali uglavnom, ljudi, kao što možete da vidite, prvenstvo je prošlo i Ronaldo se nakon svega vratio u Los Santos. Tako da, ljudi moji, Danči sad ide da proslavi, a mi prelazimo na zezanje po gradu. Ali uglavnom, ljudi, dobrodošli u još jedno zezanje po gradu. Kao što možete da vidite, nalazimo se ispred kuće Cristiana Ronalda i ovdje se nalazi jedan auto. Danči se malo počastio nakon turnira i svega toga. Tako da, ljudi moji, vrijeme je da vidimo kako ovaj auto piči. Ali prije toga ćemo da odemo malo u rikverc i da vam Danči pokaže njegova auta koja već ima u garaži. Dančijevi zaštitari su ovdje, oni meni čuvaju guzove ako neka budala dođe. Garaža se otvara, ljudi moji, i kao što možete vidite, ovdje imamo neke od najskupljih modela u igrici. Moj Ronaldo, blago se tebi, Danči se u autobusu voza. Ali šta da se radi, sirotinjo, i bogu si teška. Tako da sjedamo u auto i prolazimo. Momci, vi popravite ovu kapu, ja mislim da sam ja nju obotalio kog sam već puta ovako prošao. Gospođo, stanite, Cristiano Ronaldo prolazi. Ne možemo tako da se ponašamo. Gledaj ovog međe da otvorio mi štand tu ispred kuće. Pa neće moći ove noći. Momak, plati pa se klati, šta je ovo? Vidi, bježi. Stani, momak, stani. Vidi, Međeda, alo, pa znaš ti šta si ti napravio? Ovaj Ronaldo neće moći igrat narednih 10 sezona od ove budale i pobježe ona. Nećete mi ovdje voće prodavat, nema šansone. Tako da, Danči, bacaj ova čudesa. To je to, gori gora, gori borovina. Idemo, ljudi moji, sjedamo u Zentorna i bježimo odavde. Odoše mandarine u koprive, ali šta da se radi, ljudi moji, pa ne može on od moje kuće pijacu pravit. Mislim, nema nikakvog smisla, realno. Sad tu živi Ronaldo, pa će kao on tu prodavat. Pa neće moći. Okej, zaobišli smo grad, danas ljudi ne smaraju toliko, ali kao što možete vidite, došli smo na aerodrom. Ovo je jedan od privatnih aviona Cristiana Ronalda. Svi znamo da Ronaldo pravi jako dobre trikove sa loptom, ali ajmo da vidimo šta zna da radi sa avionom. To je to, Ronaldo, leti Međede jedan. Okej, ljudi moji, ovaj avion mi se čini jako dobar za stantove, tako da pokušat ćemo da prođemo kroz neke lokacije koje su jako, jako teške. Tako da prvo ćemo ovdje. To je to, Dančoslave, to se traži. Idemo laganini. Sad
sad ćemo da proletimo ovdje, molim te. Ne. Malo sam zapeo, ali ništa strašno. Ja već vidim da ću izginit ko rasara. Okej, spuštamo se ovdje dole. Danči leti ko konjina, to je to, spuštamo se dole. Cristiano, nemoj da izgineš. Brate mili, šta sam ja uspio? Ljudi moji, ako ovdje prođem, ja sam stvarno car. Okej, Danči, izleti. Ode u banderu. Bježi Cristiano, ovo će da pukne ko granata. I od svih mogućih lokacija ja roknem pred policijsku postaju. Okej, ljudi, ganjaju me i tu me ganja 5 zvjezdica. Gospodine, ja sam Cristiano Ronaldo, pomažite ako Boga znate. Od svih auta ovu krntiju sam uzeo. Ajde Cristiano, vozi. Nakon ovoga vam neću porez plat pa da mi kožu gulite. Okej, zaljećemo se, idemo ljudi moji u planine. Cristiano, jadna ti majka. Okej, ljudi moji, Ronaldo je izgubio novčanik, sve živo je izgubio, tako da je vrijeme da obavimo jednu malu pljačkicu, da barem naspem goriva do Los Santosa. Okej, ljudi moji, upadamo, gospodine, pare na sunce. To si traži, brže malo, nemoj da se trzaš, nego daj te pare vamo, to je to. Gospodine, molim vas, dajte pare, to je to. Izvinite, gospodine, ali moram ovo da uradim, to je to. Palit ću trgovinu, spalit ću dokaze, to je to. Danči, sjedaj na motor i bježi. Okej, ljudi moji, jedino što je dobro je da ako se ovaj probudi, ako kaže da mu je Cristiano Ronaldo opljačkao trgovinu, ja mislim da će ga samo u ludaru smjestiti, da mu neće to povjerovat. Tako da, možda ima i nešto dobro u tome biti Cristiano Ronaldo. S obzirom koliko ima keša, mislim da je suludo da on nešto ukrade, tako da mislim da mu niko neće ni vjerovat. Okej, taman stiže voz, što je odlično. Evo ga, ljudi moji, brzi za Chicago. Danči, sjedaj. To je to, Dančoslave, to je to, čučni, to je to, prolazimo pored Murijaka i nestali su, ljudi moji, nestali su Murijaci, tako da smo se riješili i Murije i svega toga. Je vrijeme da vam Ronaldo pokaže njegovu kuću. Kao što možete vidite, ovdje imamo bilijar, imamo televizor, ovdje ima još jedan televizor, tako da ovdje kad stigne račun za struju, ne daj ti Bože nikom. Ima ovdje malo voća, ovo ono, ipak se Ronaldo hrani zdravo. Ovdje je, ljudi moji, kupatilo, ovdje imamo jednu jako posebnu sobu. Ovdje je Ronaldo pegla. Šalim se, ljudi moji, ovdje se nalazi ta posebna soba iz razloga što se odavde brine za Ronaldovu sigurnost i za sigurnost čitave kuće, tako da to je najbitnija stvar u ovoj kući zapravo. Sad, ljudi moji, iza ovih vrata se nalazi kućno kino, kao što možete da vidite. Znači, ljudi moji, ne ide on među rulju tamo da prospaju kokce po njemu, on dođe tu u svoju sobu, gleda film koji hoće. Ovdje imamo i lift, Bože ti men sačuvaj se kloni, ja nemam stepenište, on ima lift. Ovdje je Ronaldova soba, naravno ovdje Ronaldo i njegova žena spavaju. Kao što znate, 5 je ujutro, žena u švaleraju, šta će drugo. Tako da, ljudi moji, idem da vam pokažem i ostale sobe. Ovdje imamo krevet, ovdje je još jedan televizor, pa što da ne. A s ove strane imamo Ronaldovu biznis sobu, znači ovdje se ulazi samo radi biznisa, a ne džabe propuh, pravta para niđe. Vidjeli ste već Ronaldovu sobu, ovo je druga njegova soba. Znači ima se, može se, legenda kaže da spava u svih 16 soba odjednom. Ja mu u to ne vjerujem, ali tako legenda kaže. Šta da se radi, ljudi moji, idemo gore. A gore se nalazi tek prava milina, ljudi moji, gledaj ti bazena. Kod mene kad bi se sabralo sve što sam ja u životu vidio, ne bi mu za ovaj bazen. Tako da, ljudi moji, boli me glava. I onaj s voćem se ponovo vratio, tako da neće moći ove noći. Doviđenja. Što si prodavao si. Tako da, ljudi moji, to bilo to što tiče ove epizode. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali. Ukoliko jeste, obvezno ostavite like, share i subscribe. Ovo je bio Danči i danas sam postao fudbaler u GTA 5. Tako da, ljudi moji, doviđorno. Sama plaćaš parama, let pravo Panama, danima bez spavanja. 100 puteva